Babe Natcom mphathi wemaphoyisa sisive semaswati sesithulile sekwenele sesifikela sesihlunuka khona singeke vumela emadoda nebafati labaqashiwe ukuthi baqashelwe kubuka te dress code yengwenyama basicaphade basicacalade ngalendlela bajumele bagqokise ingwenyama ema oversize etimpahla bohubhaza nje babokhonza ekhaya ungathi ingwenyama iyodlala irugby bayigqokise emashedi bobhazabhaza ungathi ngemadascode asezayoni tiphika takhona dipheke nje ungathi ngemacembe emhwabahwaba bathi ayihambe ivele embi kwesive lokho kukhomba kwedzelela emaswati kwedzelela bukhosi kusedzelela sonke ngako ke ingwenyama wena Natcom siyaqela lokuthi akuphume i-warrant of arrest baboshwe bonke labantu laba balale babaliwe ngoba badla imali yemaswati mahala bayahola labantu baholela gcokisa ingwenyama kodwa bayiyekela ibe nemahlahla etinwele enhloko letingale kalingani abayiholi bayiyekele neslave inhlikilili thina sifuna ingwenyama ayineke kahle ibe yihle ngoba ingwenyama ligcabho lethu sibuko sethu kuhlonipheka kwengwenyama kusho kuhlonipheka kwemaswati nayivele emkhathini webantu sifuna ivele isho ngesilevu sawo lesindingilizi lesitrimwe kahle netinwele letikhathe kahle dabalibrushe enhloko hayi lamahluthe labayenda ona ababoshwe labantu ngoba bakhomba kusedzelela abahloniphi nalomthelo wethu labawuholako abahloniphi nalesithundi sengwenyama abahloniphi nje nebukhosi bonke bayasedzelela sicela kukhale bozankosi ababoshwe bonke.